Nudum ten ti panubo masapun natip kerka di mugam den ti sumuko sangwem daita jusadakan ka ti biaga do ti problema nga madut solusyon na agtalagat na marswa pati pulos mang baybay di na tay tubaybay-an urian niyak pagdalanan pamati tay ken Kristo natigker nga armas tayo. Dakas ka man, wano na singpet ka. Parehas tayo nga anak na, awan may dumduma, amin pada-pada. Igagado ti problema, nga matut solusyon na agtalagat na marswa tinto pulos mang baybay-an pagdi na tay tubaybay-an urayan niyak pagdalanan pamati tay ken Kristo natigker nga armas tayo pagdi na tay tubaybay-an niyak pagdalanan pamati tay ken Kristo natigker nga armas tayo.